teirm a tíon go críoch ag Sgoil Taobh na Cloiche, agus hanna camerán acinge i leanting blion na scoile is seo. Ach go dearra, chan an taobh a luchd-obrach neon na sgoilearan. Martin Vagov Ullach. A dosha goju. Gur ma a héit gan a Fullerton hat op van a Mhòid ma herke. Ha mi kindjach go bisú Ullach eadar agus Ms Sharpe ikke stúd. An meach ille ma chonnig no ma Fullerton acu vo class 2C va countbacha I to the scoile hadde si de jidda herken nach luchd weichking go. Ha mi kindjach gemógat. Bha mi déal cilmh a bha mi óg agus sé uair a ham beganse mo chuid eilis a háist a ghinne chéile. Agus dé ha Mhòid a céalach a gaibhse. Tá thula sían, a darstúil a darstan, a luchgafad go bhíachad na do láimh. Agus a bhí gal páirstan cuideach, ha sin cútramach. Agus gan a chláin? Go faiad buneár go, gaibh pein. Son na scoilearan ha mád mú compáirseachas agus cùiseanach. Achir? Howlir Taobh ile na scoile chan Mhòid ach mop a haid are Danny and Johnny. Gewoon seo. Dat barok oprach ngúse. Chan je meach a fiachan die rianach am aled naatje. Ha isak het maar a haad a gani. Had go komme ke you. Genak de koewaun. Gemach ge mee orfte nog. Klasak op. Na táis ik wuttigen en na crìch. Fullerton. As Joey táiseach í caran, dyryf an san scoil a meisir strachan I fiochan I ddíist the céal dhéanú le na scoilearan. Nisha, có a thuais nach chuideach mathematics I bhí blasta. Ha mír pai ullachadh in seo ach músáis blasta dé. Ha mis san brímíon pie charts. Nisha, ha pie charts uafasach hen fémal nuair a haisina géirí tar fistrachaí ein glua. Faic srachen? Ho, Seo pai het son in chart akif. Even gelion, even Femi, wat is hier zo? Wa mi dief jail is kill the geshech garet kill guitar spountjach. Maar ha gloset en romance en foam. Aice. Seachucht a bhaistir macail, cuh ben tíd idirach mar is talatí, banne agus siúcha. Tach belecht sa aice. How Daisy thorstukum kuchpantí gachwa. The go me tea, wan and bes. I'm lactose intolerant. Still gorsta kuchpantí the Ms Sharpe. Ha me kindjach go gorstug si go trang go ullachadh on a Mhòid. Gav me liska. Besacham nach bige fyrst a vinam hitcher. Ach ar foracham go bige chutir seo. Henno hene weistje, henno hene gunje ha tolgu. Chan lidir mai sem macail. Ma shen a chwyd. Mai sem macail. Mai sem macail. Chan cyfal mi ffain môr yn taich seo. Fi mi siarad ar ei lain. Seo I chéad ópar a bhacam in reaach mín scoil agus ha mi háast an seo. Ha go leor an sas an dríoch a bharach id ópar féper. Ha acam rí cuh betí a dhéanamh de bhaistir macail gach lá, banne agus spáin hiúchgar. Bheil géirí sin a recorst? Nach a dreig éh machine? Ciao. Féimi nach raibh cutramach.
Anna class Ms Sharpe han unia rui sgyn y Mhòid fatid fallaf. Agus ha Ms Sharpe y rui amach a foichen. Han y tighinn agad, díadach fiach ryn cùisean ástu chearstan ishe. Ms Sharpe, mi smúneach go gorta cúchpantí. Cúchpatí? Chanil unia acamsas an cúchpatí, na se caliaric amach a seo. Faic mi seo go dúi. A siú tíanú ma? A mi feicin na buin áid mar há. Idíist. Fullerton. Johnny? Ha mi dillich Mrs Fullerton ach mar hiú halar floch 50 in thuh eile. En de hís mi ut gevil cake chocolate an de shomer a luchd-obrach. Ná go héine ha mi chikisk, ach ganna chhlain. Ik jiddig go lá, ha mi díadach ar san scopi gach sgoilearan chama sa sudagai vivi. Buringud een style checkish akit, a vienigug an een fakkel na ga. Je min je ra cúramach. Sech me ha ver istje de laaf, smee ha komme. Tjaunen als har got de laaf, een oer ille! Gan je lachen mag in love. Agus, minatjach. Fe met de vitjishal son rutsubi. Kan na big tornado aan. Airline. Tornado! Come on, Ik jiddig la, ha chwaun ik crie gach rut ha myshe y dianw. Fullerton. Okay. Jeffal. Lá ile agus go dearrá teirm ile is tin go críoch is seo ag Sgoil Taobh na Cloiche. Cùisean ha dulchan na Mhòid hada sin na Sirláin, ha mi dáchas. Ha fisam go déid go magah. Ha mi cuid an cúine a look chickis, go bhí lá an hidivis ac yn yma. Eisgar magah. Ha mi gin fiach gyda fiach go han, gan look chickis tin na saske id cacha chéile, son a skippe yn nearftacha mar skippe. Chan je look chickis a hakam sa seo idid, ach tjölbach. Agus, woman, bistrí an na tjölbach. Chaiú hain Fullerton bheit check a bheit sin díadach álainn. Ha is gorá, Johnny. Ha is gorá. Sé teirm ullachadh a bhí ann. Ha tar cúisean a bhí éad a loch chickasca. In the live ile, was sin scialid class 2C, so sin rútacin.
Bhí sinne idir it san teirm úd ag Sgoil Taobh na Cloiche is teoin an sirláithin, agus lá in hidirvis it fada it san sláint inting agus sláint báic in luchd-obrach. Céim an móra. Ceamara, give me machas an